Central Lairam Longtlai The Lairam Times Minin Nan Kut Kanin Klein Ha Tho Ni Kulenga Thawngthanhnak Thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai cheu dingin kanin som ha Thawngthanh tu mangven sung Islairoma thlakhat chungral sang bomin minung panganun nak liam Islairoma jingthla chungral sang ban longka daunak ruanga minung panga an thi minung pakhat hliam an tuartia Women for Justice ni Thawkula at than Ral sang ban longka daunak ruanga Islairam thanglei kan pelet penga nu pathum le pa pakhat an nun nak aliam mindat penga nu pakhat anun nak aliami nu pakhat hliam atuar ral sang ban longka daunak ruanga hin mindat penga in pasari le kan pelet penga siangin patni arok tia Women for Justice ni an lang ter ral sang ni hin nu pol chunga swalnak an toi tlai shem tha non nak ni fatin in an to mi ruanga hin nu pol ni nun naka himnak an mu khawlo tia Women for Justice ni chun an lang ter Women for Justice chu nu chol chaknak phu pakhat asi ral sang ni apun phunin nu shin chau vo an buar mi shimnak pekna ding cha a amun I thil achang mi fe ter na khe thong pangala tu phu an si ve Sagain Ram Chin Affairs Minister cha a palai pathum an izwam lai Myanmar ral shrang ni atu ading mi general election a Sagain Ram Chin Affairs Minister cha hunma pakhat cha a party pathum in minung pathum an ichu lai Tho Ni Kulenga dipa kuleria ta Myanmar ral shrang ni atu ading mi party tling general election a tu ban tukin an izwam ve nik na khi asi Chin Affairs Minister cha I azwam ding mi na chu Union Solidarity and Development Party in Pu Ngun Bol Thang People's Pioneer Party in Pu Satin Thong National Unity Party in Pi Tumhnem Sui na an si CNLD Party Chairman Hlun SNTP in election a azwam lai Chin National League for Democracy Chairman Hlun Pu Zawzam chu Myanmar ral shang ni atwa ding mi election a Shan and Nationalities Democratic Party IO in Yangguna mi phun IO in azwam lai Nationalities Brotherhood Federation IO in asi Tlangchung Party font mi Nationalities Brotherhood Federation a keima zung kum thong ni sha in nihin tiang adir tu a atil mi le chimnak nol chuan vola tu kasi CNP le CNLD Chin Party zong NBF a atil mi shwai tu zong asi tia pu zawzam ni achim NBF chunga White Tiger Party tia timi tampi ni thei mi San and Nationalities Democratic Party team asina chu tlangchung mi itel tumna asi cha a asi tia thei asi Kei chu siam na min no ngai nak lak hi kadu lo murka in ichi mai hi kadu Kei chu peacemaker tra mi si kadu kathi tiang ka thim ding mi chu peace developing peace building hi asi tlang chung mi chawvo chu ramkul parliament a lu pi ding in tim mi hi asi tia pu zawzam ni chuna chim pu zawzam hi kum thong ni sha Myanmar ram general election a Chin National Party CNP dir tu asi te dimpeng in ramkul IO in team naka teinak momi asi chun kum thong ni kul team naka Chin Party pathum font mi Chin National League for Democracy Chairman Chuan Vongai tu araksi kum thong ni kulenga team na ding cha a Myanmar ral shang ni Myanmar ram chung ram kul le ram Chin Party vel te chu license to ding in anti asina in Chin National League for Democracy CNLD ni license an to lo cha a party tlingsi na kin an hlot na kum thong ni kulenga dipa kuleriat itwa ding mi Myanmar ral shang shwai na kin election a Shan and Nationalities Democratic Party White Tiger Party hi palai zanga somret leng in Myanmar mun kipa azwam lai NLD chanchi minister le USGP chan minister na ral shang team na ka an lut lai Myanmar ral shang ni atwa ding mi election a NLD chan kum thong ni leirukin thong ni kulkhat kar chinram ko minister pu suchet le pu paulun min thang le USGP chan kum thong ni shain kum thong ni hlei nga tiang Chin Affairs Minister pu no than kap chu team na ka an itel lai
chin Ramkhel chuan Tho Ni chun Myanmar ram hun kipa mizapi aphun phunin athat chu ma tu ralshang ni atwa ding mi thim na ka chin Ramkhel mi lu an itim mi hi chu Ramkhel lam thluan I an ma le hmui tin mi asiko te an chim hi chu an ma ni Ramkhel an hmu ning asiko Ramkhel lam thluan I party dir zung Ramkhel lam thluan alam kep zu kho he team kho asi an zup mi lam zung an I team kho hi chu ma pumpak zalon nak ni team kho mi asi tia federal tuak tan kher hlai tu Ramkhel minung salai singthun ni achim Laiholh Thawngthanhnak le Minister Hlun Pu Suchet chu New Zealand Congress Party dir naka shuai tu an si an ma zong chin ramkhul mi phun ai oi na ni zom lai te thei asi Laiholh Thawngthanhnak chu CNLD chairman zong arak klai mi le Chin Affairs Minister Chuan Balmi zong asi Pu Suchet chu NLD chawza chana Chin ramkhul Minister of Municipal Affairs Electricity and Industry klai mi le New Zealand Congress Party chairman asi te thei asi chun NLD chawza chan Minister of Social Affairs arak simi pu palun min thang chu aralai mi chana zomi National Party in thimna ka azwam be lai te thei asi pu palun min thang hi Myanmar ra sang he nei nyam ngai na ummi zomi Revolution Army Eastern Commando shuai tu pakhat zong asi te kyang kap mi na sinin thei asi kumthong ni hlei nga le thong ni ko Myanmar general election a zomi Congress for Democracy in teinak amumi pi chingei man chu aralai mi thimna ka zomi National Party in azom chan lai Myanmar rajang ni atwa ding mi thimnak dot pakhat na ka chinramkul a New Zealand Congress Party zomi National Party Union Solidarity and Development Party People's Pioneer Party na an itelai Longklai District Level Committee on Myanmar Refugees ton na kan ngai Tho Ni kulenga thaukulili a Longklai District Level Committee on Myanmar Refugees chu an chairman Jipeng Simi pu Tho Ni le ro sang he tia office chamber a ton na kan ngai pu Tho Ni le ro sang ni chun ralzam kongkawa chawza VC NGO le khrifa bu chuan khatnak cha hi lunglam ok ngai asi ralzam na biometric enrollment nei chu chawza ni bpia achia mi asi ban tukin longtlai zonga kalpi chuwa ma asi aizol champhai longtlai le sia ha chu ralzam tam hleinak asi ban tukin chongai in malak asi tu leo hi longtlai district ka se harsatna ka se pali laka pahni long man kho asi Home Department zonga chim ase chang se dangcha liaw asi internet connectivity thatlo ruanga se man kho lo na ka hini hin rian anhuter te achim Jipeng ni chun Central Chawza Ministry of Home Affairs chathan ban tukin biometric enrollment nei nulo nga identity card pack an si lai kong achim identification card pack dingin chonga in malak asi kong achim phone ahlei in village council VC kip chu ma le hun ramral zam dik te in chinchia dingle hawman humzual lo dingin atina pu Tho Ni ro sangani chun ralzam kongkawa chawza malak nak dir kamin NGO VC khrifa bule miza pi somnak bia achim phone hi itun na ralzam kongkawa chawza malak nak hi achwa asi kho chung in bom se ralzam dik te in chinchia an si nak nga chawza VC le NGO chuan khatnak cha deuh nak nga malak se ralzam chu kan unaw an si ti chawhlangin alam kipin bom chan se chuban tuk chun felfai in chinchia le chitruaina kha chawza ni atwa mi chu kalpi se ahlei in rakhain cholet pol chu felfai tak takin zau fel siton na se ralzam ni manbik mi two wheeler rek nak cha deuh in malak se te anti tu dir hmuna Longklai district ka ralzam thong ni le som kwanga biometric enrollment lak an si chang KMMTGP a ram ngei minung zale som thumriat ram LADC chawza ni akhan sel piakna Tho Ni kulenga thaukulen hi a Laiholh Autonomous District Council chawza ni Kaladan Multimodal Transit Transport Project lampi to mini ram ashok I anchim ram ngei tu minung zale som thumriat
rampas chu a cancel piak na Senior Revenue and Settlement Officer LADC ni rampas cancel nak achwa mi a Special Judge Prevention of Corruption ni bekhia nak atwa mi zuldoin KMMCCP a rampas nei tu minung zale som thumriat ram chu cancel asi kong alang ter kumtampi chunglongtlai District Land Owners Association ni chun KMMCCP lampi tu mi ni kan ram asho te an chimmi i ram man pe dingin an hal i voitam pirian chuan tu an rakham na Kaladan Multimodal Transit Transport lampi hi longtlain chin state tiang apem longtlain zawcha chua kilometer som riat le pasari chu man ngai ngai in man asi chin state le in lamcho rian zong hi pe zul chua ma asi tutan thong kan than ni su khavel khana siri lai zo tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chan te na lai Chana jika mungkin sengau kesuni dalai ram trans rian hunpi office tingak kon kan timi sengau kuahi long tai district chun Laiholh mi khua kan se Israel min ha tun bia kan do tika Israel mi zong ni Israel mi pun Hebrai sina ke antat lopi Bible kan hu Benjamin mi long ne hen Israel hol le tha antat ki Bible kan ni se chu ban tok chun di long tai district zonga hen Laiholh le lai tha lai tu khuam ni tiang kan pu pa chan ni tiang atat mi khuan si cha hi dalaram branch ti mi helong tai district a Laiholh te in Thawngthanhnak atu news Thawngthanhnak cha anei tun si sangau khachunga rian hun pi headquarters si hi mun an chia ding tak se pathian ni thua chua salo dalaram trans mang hen kan hol kan la hi adi peng thang thar sei nau he chin fa par chan piang en kan hol kan la hi amun zong za le an pe zul peng khona ding cha ni nia dalaram trans rian hun pi office chu ke sui om ne hen ka hon
ti